Dobrodošli u rukometnu fantaziju. Evropsko prvenstvo za rukometašice od 4. do 16. decembra biće izuzetno važan događaj za naš ženski rukomet. Ne samo za seniorke, već i za one najmlađe rukometašice. Zbog toga smo odlučili da ovu rukometnu fantaziju počnemo pričom o ženskom rukometnom klubu Avala. Od kada su počele da treniraju, pobeđuju. Ako tako nastave, za koju godinu Vrčin bi mogao da postane jedan od rasadnika najvećih talenata u našem ženskom rukometu. Devojčice 99. i 98. godišta rukometnog kluba Avala su najbolji u Beogradu, Srbiji, a nedavno su pobedile i na međunarodnom turniru u Kozarskoj Dubici u konkurenciji najboljih ekipa Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Izuzetno su disciplinovane, talentovane i odgovorne što se tiče i treninga i škole i svega. Znači na utakmicama su sve do jedne, na treninzima u zavisnosti od školskih obaveza, ali treninge usklađujemo sa školskim obavezama, tako da i tu mogu da sve uklope da bi stigli na trening i škola. Devojčice 99. godište za 5 godina treniranja odigrale su 120 utakmica, 117 pobedile i 3 su igrale nerešene. Znači, ja mislim da takav skor malo koja ekipa u Srbiji ima. Kvalitetom sve devojčice su daleko ispred svog godišta. Ipak ističu se Ksenija Petrović, najbolji igrač, i Tijana Ristić, koja je 5 puta proglašena za najboljeg golmana svoje generacije. Sa 8 godina sam počela da treniram rukomet. U početku sam bila bek i htjela sam da dajem golove, ali moj trener je video da sam dobra za golmana, da imam dobre reflekse. I u početku mi je bilo žao što sam bila golman, ali na moje 5 priznanja za najbolje golmana su mi ipak okrenuli mišljenje. Moj rukometni idol je Darko Stanić i ja bih voljela u budućnosti da budem kao on. Najveći problem kluba je nedostatak pravog rukometnog terena. Treniraju u osnovnoj školi Sveti Sava u dvorani koja je mala za igranje utakmica, tako da su praktično odrasle na betonskom terenu. Jedino rešenje je saradnja sa opštinom Vrčin. Ja bih želela samo da imamo neku veću salu, neki teren gde imamo normalne uslove, gde nas neće prekinuti kiša, mrak. Teren na kom trenutno treniramo napolje, ugasi se svetla u 9:30, tako da moramo da prekinemo zbog toga i nemamo uslova da bi trenirali svaki dan. Zaista pobeđujemo sve utakmice sa velikom razlikom i uglavnom sve igračice koje igraju utakmicu daju bar gol, dva, ali ono što nama nedostaje u ovoj našoj igri je teren za igru kada pada kiša, sneg ili kada je hladno. Utakmice igramo na otvorenom terenu, znači sve zavisi od vremenske prognoze. Gledamo svaki dan da li ćemo igrati utakmicu ili ne. Sinoć smo odigrali utakmicu bukvalno do minut do gašenja reflektora, pošto su u školskom terenu reflektori, imaju tajmer, gasi se u 9:30 i kraj. Znači ugasi se više, nema utakmice, nema ništa. Evropsko prvenstvo u rukometu biće i za njih poseban doživljaj. Ne samo da će u Beogradskoj areni navijati za Srbiju, već će i volontirati, nositi zastave reprezentacija pre svake utakmice. Nosit ćemo zastave na tom evropskom prvenstvu, a ja bih najviše voljela da nosim našu zastavu Srbije. To je za nas jedan veliki doživljaj i tu ćemo učestvovati kao volonteri i vidjet ćemo najbolje igračice Evrope. Ja čekam da počne, imat ću tu čast da gledam najbolje rukometašice Evrope. Pa mislim da je Andreja Lekić naša najbolja rukometašica. Pa u Aval igram levog beka. Od naših rukometašica najviše mi se sviđa Andreja Lekić. Par devojčica će volontirati na Evropskom prvenstvu, ostatak će imati neke druge obaveze u okviru organizacije Evropskog prvenstva, tako da one jedva čekaju da to počne i da mogu da budu deo rukometne fantazije Srbije.
zvanično najbolja rukometašica sveta svih vremena. Osvojila je olimpijsko zlato, kup šampiona i danas je u rukometu. Sasvim dovoljan razlog za promociju biografije Svetlane Kitić. Nikoga nije ostavljala ravnodušnim, uvek je bila smela da krene putem svojih snova i živi svoj život. Želja za pobedom kao izazov uz jako samopouzdanje i veru u uspeh predstavljali su oslonac rukometašice koja će postati najbolja igračica svih vremena. Sanjala sam ja naravno svoje snove koji svaka devojčica ili svaki sportista koji počne da se bavi bilo kojim sportom, da ću negde da zaigram za reprezentaciju, da ću možda da osvojim olimpijsku medalju, da ću možda biti nekada najbolja negde, ali najbolja na svetu svih vremena zaista nisam, to prevazilazi svaki moj san i zaista je lepo nositi tu još uvek titulu, jeli? Ceca, život, rukomet, to dođe nešto kao jedno i ja kažem ajde probamo da vidimo kako će biti i zaista evo 10 godina Ceca mene čekala da napišem ovu knjigu, u stvari da je završimo. Kad sam pročitala, verujte mi, u dahu sam stvarno pročitala, kažem, Bože, da li je moguće da se to sve meni desilo i nekako mi je drago da sam, ajde, tu negde povukla prvu što kaže, nogu da se napiše jedna knjiga o nekoj rukometašici, eto, i drago mi je da sam to ja. Svetlana Kitić sa Radničkim osvajala je titule prvenstva i kupa šampiona, srebro na svetskom prvenstvu, srebro i zlato na olimpijskim igrama. Ja sam kao mlad postao trener ženske reprezentacije, nisam imao ni punih 30 i trajao sam sve vreme dok je ona igrala za reprezentaciju. Tako da smo se susretali mnogo puta, preživljavao sam i njene ljubavne dane i proslave i mnoge utakmice, mnoge medalje. Zajedno s njom sam osvajao i olimpijsku i medalju sa svetskog prvenstva i mediteranskih igara, osvojio ligu šampiona i mislim da mogu da budem presrećan čovjek što sam u to vreme bio u rukometu i imao tu sreću da treniram takvu veličinu kakva je bila ona. Uvek doterana, uvek zaljubljena, uvek spremna za provod, Svetlana Kitić je, pored vrhunskih sportskih rezultata, ostajala dobra drugarica. Autor knjige Svetlana Vujičić, izuzetno nadahnuta, emotivno je opisala životni put svoje nekadašnje saigračice. Čovek koji postigne toliko puno u sportu i na takav način, a tako i dugo traje, on mora da ima jednu još bogatiju biografiju, još bogatiju događanjima. Mada ona već, kažem, zbog te neke oslobođenosti, zbog ljudske crte koja nju odvaja od većine i zbog čega je ona, po mom mišljenju, negde, ako se uzme u obzir da pravim tu rukometnu distancu, najbolja na svetu, svih vremena. Predavanje, strast, prihvatanje rukometa kao da je sam život i ta nedeljiva, jer ja ne znam, na primjer, gde počinje Ceca, a gde završava rukomet i gde počinje rukomet. To je meni ista linija, oni su meni jedno te isto. Ona je i prva sportistkinja, čini mi se, ili najupečatljivija sportistkinja koja je svoju ženstvenost, svoju bit, ono što ona jeste, na tako jedan šarmantan način ispoljavala, da je to stvarno zadivljujuće. Knjiga o najboljoj rukometašici svih vremena završava se citatom: "Kad bih se ponovo rodila, opet bih isto uradila, igrala rukomet i svaki sekund živela ono što jesam." Evropsko prvenstvo u Srbiji biće značajno i za oporavak našeg klupskog rukometa. Jedan od klubova koji odoleva krizi i zadržava visok nivo kvaliteta je ženski rukometni klub Jagodina. Prve velike uspehe jagodinske rukometašice zabeležili su početkom 90. godina plasmanom u Superligu Jugoslavije i osvajanjem kupa pod imenom Metalka. Jagodinke su i danas u samom vrhu srpskog rukometa sa čak 6 kandidatkinja za reprezentativni dres. Osjećaj je fenomenalan. Jagodina je grad sporta pre svega i ovo je jedan dobar kolektiv. Već 3 godine radimo zajedno i sada već kreće jedna dobra priča. Mi imamo svoje ciljeve koje smo postavili pre početka sezone
To su da osvojimo jedan od trofeja ove godine i naravno što duže se zadržimo u evropskom takmičenju. Glavni kvalitet ove ekipe su borbenost i optimizam i mislim da iz utakmice u utakmicu se to vidi i nadam se da ćemo osvojiti jedan od trofeja. Vrhunski stručnjak, trener Zoran Ivić, smatra da je njegova ekipa na dobrom putu da materijalizuje naporan i sistematski rad u protekle 2 godine. Borba na domaćoj i međunarodnoj sceni je iza njega veliki izazov. Mi smo se pripremali za sva ta takmičenja, znači regionalna liga, nacionalno prvenstvo, kup nacionalni i kup kupova. Tako da nama mnogo znače ove utakmice i ovo danas koje smo odigrali, znači je ta regionalna liga gde se ujedno pripremamo i kroz te utakmice i za nacionalno prvenstvo, a i za kup. I gledat ćemo da više uradimo nego što smo u prošloj sezoni uradili. Što se tiče naše grupe, na prošle godine smo bili u finalu nacionalnog kupa i bili smo drugi na tabeli. Verujemo u klub i verujemo u ovo što radimo i smatram da ćemo opravdati ono što se očekuje od nas. Podrška grada i navijača su motiv više da se ostvare ambicije. U rukovodstvu kluba su ubeđeni da će uzvratiti novim uspesima. Lokalna samouprava nam je velika podrška, ona uvek stoji iza nas i tako da mi planiramo i ove sezone kao i prošlih godina da budemo u samom vrhu. Naravno na čelu sa gradom i da prezentujemo grad na jedan lep način. Optimizam, mladost i kvalitet su aduti jagodinskih rukometašica, pa ne treba sumnjati da će bar jednim trofejom ostvariti svoje i želje navijača. Istovremeno, time bi i potvrdile svoj vrhunski status u srpskom rukometu. Četvrti put na Evropskom prvenstvu naša nacionalna selekcija učestvovala je 2006. godine, kada je domaćin bila Švedska. Novi selektor, nova nada u bolji rezultat, ali i stare slabosti. Šansu na mestu selektora dobila je Sandra Kolaković, nekadašnja rukometašica budućnosti i reprezentativka. Očekivalo se da svojim autoritetom utiče na nekadašnju koleginicu Bojanu Petrović da prihvati poziv za reprezentaciju. Međutim, usledili su brojni otkazi i na Evropsko prvenstvo otišla je izuzetno oslabljena selekcija. Jednostavno, za nekolicinu rukometašica, finansijska ponuda Rukometnog saveza Crne Gore bila je neodoljiva. U grupi protivnici naših rukometašica bile su Makedonke, Austrijanke i Mađarice. U prvoj utakmici postojala je šansa da se savlada Makedonija, ali je zbog slabe igre u finišu doživljen poraz 25-23. Protiv Austrije još lošija igra i poraz 32-27. Tada je bilo jasno da od plasmana u drugu fazu takmičenja nema ništa, pa je Mađarska pobedila 35-27. Još jedno razočarenje i tek 14. mesto od 16 učesnika Evropskog prvenstva, na kojem je novo zlato pripalo Norveškoj. To bi bilo sve u ovoj emisiji. Reprizu možete gledati na našem drugom programu u subotu od 19 časova. A već sledećeg ponedeljka, 22. oktobra, novo izdanje Rukometne fantazije.